Draga braćo i sestre, danas je veliki praznik. Za nas ovde velika radost, jer praznik uvijek i jeste radost. Nas hrišćane trebala bi da krasi pre svega radost. Jer smo čuli blagu vest, čuli smo evanđelje. A danas u evanđelju smo čuli nešto mnogo važno, da smo mi u stvari kao naslednici i učenici svetih apostola njegovi. Da smo njegovi učenici i da se on moli Otcu za nas. I da kaže Otcu da je on naš čuvar i da hoće sve da nas sačuva i da je sačuvao svakoga osim sina pogibli, to jest samo nije sačuvao onoga koji sam nije htio da bude sačuvan. Draga braćo i sestre, u ovom divnom hramu, na ovom divnom mjestu, bilo bi danas prilika da nešto i naučimo, nešto mnogo važno. U ovaj dan, u prvu nedelju posle Vaznesenja i u nedelju pred Pedesetnicu. I još danas slavimo velike i slavne slovenske prosvetitelje i učitelje i apostole Kirila i Metodija. Čuli ste kako Gospod kaže da je dao svojim učenicima riječ koju je primio od Boga i da oni njegovu riječ primiše. Čuli ste danas ne šta nam govori sin o Ocu, nego kako razgovaraju sin i otac. Kako kaže na jednom mjestu neko pametan i mudar, na trenutak se otvorila zavesa večnosti. Na trenutak smo mogli da čujemo kako razgovaraju sin i otac. Toliko Bog voli čoveka da je takve tajne otkrio čoveku. A sin Božji je, kao što znate, i rođen i živio u ovom svijetu, od Oca rođen, jedinorodni od vječnosti, postradao za nas na krstu i pokazao na krstu da je njegova ljubav neizmjerna, da je njegova ljubav vječna, da je njegova ljubav ona ljubav koja ide do kraja, do krsta, do smrti. I da je to ljubav prema čoveku. Takva ljubav da kad je bio na krstu razapet, nije osuđivao one koji ga raspinju, nego je isto tako govorio sa Ocem i bio veran Ocu, govoreći mu: Bože, Bože moj. Vapijući Ocu i naučio nas tako šta mi treba da radimo. Da uvijek i neprestano vapijemo Ocu nebeskom i to uvijek nadahnuti Duhom Svetim i kroz Sina njegovog jedinorodnog. Braćo i sestre, ovo današnje evanđelje završava se riječima da bude u nama radost velika. Ako ikada i kako možemo da shvatimo sveto evanđelje, shvatit ćemo da to znači da primivši riječ Božju u nas ulazi sila i dejstvo i blagodat Duha Svetoga i da se u nas useljava Logos Božji. Da nas osvećuje, da nas oživotvoruje, da nas čini da jesmo i da postojimo, ne od kolijevke do groba, nego zauvijek. I to da hoće da živimo i budemo pored Oca Nebeskoga. Sveta braća Kirilo i Metodije, oni su nam upravo dokaz toga kako je moguće i kako je važno
da shvatimo šta je sila riječi Božje. Mi smo kao Sloveni bili paganski narod. Nismo bili hrišćani, nismo znali za Hrista. Već je mnogo godina prošlo i vijekova od njegovog raspeća i vaskrsenja. A onda su među nas poslani od velikog patrijarha Fotija Kirilo i Metodije da nas nauče riječi istine. Ali taj Kirilo i Metodije, ta dvojica ljudi i njihovi učenici, kojih je bilo mnogo, i to tamo negdje već počevši od Ohrida, oni nisu rekli, vi ste Sloveni, vi nemate pojma, vi treba da naučite grčki jezik, vi treba da naučite našu veliku kulturu da biste bili hrišćani. Ne, oni su se spustili, naučili nas slova, naučili nas riječi, naučili nas rečenice da govorimo i preveli nam Sveto pismo i pokazali nam da u stvari nije stvar u tome da nekog poništimo, da nekoga uklonimo, da nekoga pogazimo, ono što ih je naučio Gospod, nego da nekoga osvetimo, prosvetimo, da nekoga učinimo da on bude evanđelski čovjek. I kao što su oni slušali riječ Božju i činili tako veliko djelo, bili spremni za to djelo i da stradaju, bili zatvarani, progonjeni, neshvaćeni, ali na kraju postali ravnoapostolni, postali apostoli. Tako je i nama dato da budemo to, da budemo oni koji primaju riječ Božju i oni koji je prenose dalje. Braćo i sestre, ako hoćemo da razumemo naš hrišćanski život u najkraćem, u najjednostavnijem, to je onda da shvatimo da je život dar. Zašto je sin pogibli Juda? Zato što prijateljstvo, zato što zajednicu s njim nije smatrao za dar, nego za posjed. I ako bismo htjeli da shvatimo šta je hrišćanstvo, šta je zadaća crkve, najjednostavnije rečeno, izgraditi zajednicu. Šta je grijeh? Rušiti zajednicu. Ali to je, braćo i sestre, i najveći zadatak. Najteži zadatak je graditi zajednicu. To znate vrlo dobro ako imate porodicu, ako ste muž, ako ste majka, ako ste žena, ako ste baka, ako ste deda, ako ste sin, ako ste kćerka. Nema ništa teže nego graditi zajednicu, ali nema ništa ni uzvišenije. Nema ništa, čovjek nije na veće ništa nije pozvan čovjek. Možda bude car, možda bude kralj, možda bude predsjednik, možda bude vladika, možda bude veliki bogataš. Ali ako nije sposoban da gradi zajednicu, iako je, nažalost, čovjek vrlo često sposoban da razgrađuje zajednicu, onda je njegov život promašen, onda je njegov život grijeh, jer i grijeh u krajnjoj liniji znači to promašaj. Zato je, braćo i sestre, toliko važno da shvatimo šta je naš zadatak, šta su to radili Kirilo i Metodije. Zašto su nam dali evanđelje? Zato što je evanđelje srž, riječ Božja oko koje i pomoću koje se gradi zajednica, plete zajednica. Riječi evanđelske su potka za građenje, za vez jedne zajednice. Zato je evanđelje danas čitamo u sred službe. Zato ova knjiga stoji na sred Svetog prestola, a Sveti prestol na sred crkve. Zato je toliko važno evanđelje. Zato je važno da budemo evanđelski narod. Zato je važno da budemo evanđelski ljudi. A kad je to važno i kad to shvatimo i kad to prihvatimo, onda sve prihvatamo kao dar koji hoćemo da dijelimo sa drugima. A kad taj dar dijelimo sa drugima, on se ne umanjuje, on se umnožava.
Zato je, braćo i sestre, tako veliki i važan ovaj dan. Tako je veliko i važno biti u ovoj crkvi koju su nam dali drugi hrišćani, drugačiji hrišćani malo od nas. Ali su pokazali, darujući nam ovaj hram, da razumeju evanđelje. Dobro, njima sad taj hram ne treba. Mogli su da naprave od njega magacin, mogli su da od njega ne naprave ništa, da ga puste tako da stoji. Ali su nam dali da se mi u njemu molimo Bogu, vjerovatno razmišljajući bolje da bude molitva nego da ne bude ništa. I evo molitve, evo službe, evo zajednice, evo dara koji se umnožava. Ljubav, braćo i sestre, jedina na ovom svijetu ima to svojstvo da kad se deli, umnožava se. Zajednica znači deliti ljubav među sobom. Crkva ni na šta drugo nije pozvana nego da gradi i izgrađuje zajednicu. Da gradi i širi ljubav među ljudima. To su nas naučili sveti Kirilo i Metodije. To nam je pokazao Gospod u današnjoj molitvi. Zamislite šta kaže Gospod svome Ocu. Oče, kao što smo ja i ti jedno, daj da i oni budu jedno s nama. Zamislite kakva je ta molitva. On ne kaže, ovi su ljudi, oni su stvoreni, oni su smrtni, oni su grešni, oni su nesposobni, oni su glupi. Nego on kaže, daj da i oni imaju sve što mi imamo, jer sve što je moje, to je tvoje. Sve što je tvoje, to je moje. I daj da sad bude i njihovo. Tolika je ljubav Božja, braćo i sestre. On hoće da sve to što on ima, da imamo mi. A mi onda treba da se pretvorimo u hrišćane koji sve što mi imamo hoćemo da imaju drugi. I zato to dijelimo. Zato dijelimo riječ Božju. Da bismo se izgrađivali u zajednicu i da bismo tako bili spremni da dođemo i uđemo u neprolazno, večno carstvo Hristovo. Amin, Bože daj.